Gending Sampo Sangat. Anggra ini perang dabuan pang aju nanti naju ndak mapai mulai gelek mbak na anggra ini abdi telem pada ebingken rakora sasa tinaju pada pon apa mbak na mapas macau kasengkok anggra ini ongku nangkok beda sing kacarita waka mbak na anggra ini ereng pon apa sekajareta ajunan dek dan kaula bektona sengkok setedung bareng mbak na anggra ini engkok ami pereng lake cek gendeng ngasar tanah abele nyama kasengkok pasera asmae pon tinaju abele nyama kasengkok cak napak tinggi ali anggra ini mare epon ajunan katipon apa lastare kak dinto pon tak teka kau legak mas pak tinggi ali resana tak ride sulaini sayang emot tinaju kami mpe panjenengan kak mas makun bos ngapose kak mas sana jentak nyapa dan kau lenangale male kerong kak mas ampun tinaju tadus ore lajaria ratin apa masuk anggra ini kak mas apolongan tak bisa sayang tak mangka dan kau lamun reng pon posan tak todus ka oreng tinaju najentak nyapa tak anapa kak mas kenangale kau lemari kerong sayang onta lagi pun kak mas kau letak nolak kak mas mak gendeng marah paman lah paman kok panjenengan selerana tila engak eka posang pak tinggi ali kang mas engkel emot tinaju kerepekeran siang pada malam ring segedeng kapuruna sulaini along polongan ring paton ampun tinaju tadus ore tinaju bila nangale salerana buk tinggi tak kuat rasana ate patus-atus kare eman kare niser kau bedaka dito kang mas ayana Paris kare eman neka andi panjenengan sayang eka gila Pak Daryaman bermak rasana kang mas dan kau lemake seting sareng juran delem elan tinaju bermak aku besana kang mas dan kau lemon ekelu sareng junan delem sayang duh aku telan dan kau lemas ayana Rafa kesatuan meliala tingkeni keni sayang tidak apa-apa kean
beri nyeting Sulaini najen sakoni beri nyeting Pak Haryono najen sakoni lokana ate ate ngali merangsang dan kaula Kak Mas lantaran junan telung sayang ngiring kona Kak Mas apolonga Pak Haryono enda Pak Putri ngelak pao nabi keman sing ronduk Pak Atus mae beteke pokok ayana ifa ngelak samar najen nonduk elirik ke Kak Mas ipan
Bila iya bos corak Pak Nuryama ngabas Bu Nuryama monenya relayan rasana kau letak rite sayang rasana rite Kak Mas astaga anggraini barang coba kon ajunan arapa sing kok mulai gelak bosan Pak tai bae benbek nang anggraini abdi telepon lastare Maimun nanging ajunan tanda emon tinaju pas marina bareng marasana kok tak ride mau tak teka anggraini manabi pamangki abdina ngereng sare bisaos sera oning tapangki pas dadi juduna tinaju iya anggraini mayu esaria bengkok